Khawvel pum hua bang song polar internet vela po amel mu tur tam Kenneth Copeland hi lo sheve to atu soi ngai thachin te poino mai theya pathian thu chatak taka soi china masi enga tige bitam takina ma hian en an mu theilo tinge chingne beram vun sin ti antia Setana Tirhkoh ti anti hialni Kenneth Copeland hi televangelist ani televangelist kan ti chuanin TV pastor ang hian ni TV kaltlanga pathian thu soi chin pathian rongbol chin ani Joel Austin te Joyce Meyer te den hian anin angani tin Kenneth Copeland hi pastor zinga hausa berni na record selmek tu ani nge pa hausa ve tak mai ni kumsani somni pakhata asum din munan chut sak tumin million zathum lai mai alo nei tlinga asum din mun ansha chan nuwa phechon mitam takin mak anti ama hi pastor ani ba ka le khabu ajak ve sewa tin tunma in politician te po alo ni ve bokani tin EMIC anti mai Eagle Mountain International Church din tu ani bok Massachusetts khopa hausa le sumnga ni chung si chuanin a ministry atan clear to mi pui te chu poisa donate turin a shil fo china clear to mi pui laka chang hian donation a be se fo chin chulai tak mai chu mi in an hrethiam cha lo thilani enga zo za nge chung sum an donate te chu million chuang tling khom te chu man ani chin engma an shezui to lovani tin amitam takin Kenneth Copeland khosakazia le pathian rong abol dan te chu a Christian lo hlen ti Christian na ne in mil lo anti fo china hepa hi engamo tak dik lo na ne ni ti in an soi zui fo china ni chuti rwalin mitam tak ama zui tu an om ve thunga athu soinga thadura kal khompui an tam ve pa ngai viau chin chung hol chu athunun ne hle an ti ve le thunga sabchang takin ama hi pure evil anti ni Trumkhat chu America ramin president an thandon nai level khan Kenneth Copeland chuan sermon an line politics lampang azeptila president ni tura candidate Joe Biden chu anui so fak maya media lamin Joe Biden chu president ani anti chu soi chuakin anui so hle ti lan tirnan anui lui fak maya atu soinga thatu ama chu mi puite chuan ati dan angzel lo ti ve in an lo nui ve vaka a chen phe chuan in ding chungin kut beng mawin an ni lui ve ni a chen phe chu bande an phara an tong trai moti mai tura mu tur nam bokani chu thil chu internet lama header ani nuwa mitam takin an selna sa mi puiril ru asu khlek ne zia ti chang tu ani anti thil tha ani lova a Christian zia thlot lo anti bokani Pastor Kenneth Copeland in a sermon laya Joe Biden anu so chiam mai chuan Joe Biden support big lo Christian tam takril rupo atinwal a Christian zia thlot lovani anti pastor ti atan thil moi lo takani anti boka a video hi han enve phot mai teu The media said what? The media said Joe Biden's president. Ha 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 Pastor Kenneth Copeland hian Joe Biden ani so chungchang vel hi pastor mo Christian cha in titan chuan thil dik ani in ngai dan le mudan comment section lama hantar lang ve teu tin mi pula min Kenneth Copeland ministry hi alemani arong boldan hi amakin apangai hlollo ani anti na chandang le pakhat chu COVID-19 boruakin Khawvel ati boilaya COVID-19 ti top thei tu anga in chalna le COVID-19 ti top tuma anau te chen khatnen stage enga mothil anti chungchang vel kha ani le Kenneth Copeland zonin COVID-19 thlen tu shik chu a hauna sahli COVID-19 ti re tumin anau te nen han be ni Emichum hian Kenneth Copeland chuan thli te pathian ti thu pui amanga pathian thu nen COVID-19 chungchang a soina sa COVID-19 chu chem kian atum na sani enga mothil a cham ma saphota anau te ho abulading te chuan athu cham anga piang chu alo champui ve zela COVID-19 shik chem kian tuma a hanti deuh hlek po en anau te chuan ati anga piang in anlo ti ve zela ni a video hi han envele phot mai ula in shi chiang chu Win! Almighty! Strong! South wind! South wind! Heat! Heat!
Jesus. In the name of Satan, you bow your knee. Satan, you bow your knee. You fall on your face. You fall on your face. COVID-19. COVID-19. I blow the wind of God. The wind of God On you. on you. You are destroyed forever, You are destroyed forever. and you will never be back. Ti khan kenet ko planning COVID-19 chem kian atum dan te Khawvel la coronavirus zong te ti bawa dam na thlen tir atum dan chu in mu chiang ve ta a enge in ngai ve dan le miin athil kalpui dan hi amaksak apa ngai hlul lo Christian na ne in rem lo an ti chen kha in pompui ta em nge nia athil ti te hi amak vak lo thil pa ngai ve mai ni pastor ti atan makle moi lo pakhat ma om lo in ti zok tin main kenet ko plan chungchang thil anon sui zuile na sat pakhat chu reporters pakhatin private jet a man chungchang le a lifestyle chungchang a zona a chan dan khani a ko plan hian in private jet changkang tak mai mi hausa ton to tak tak te howina an ne chin private jet changkang chi a levi a chumi mang hlir chuan in ramdanga po ajin kwal thin ani a lifestyle changkang tak mai chungchang chu mi ti ti du ber pakhat ani le a pastor ani na nen a in me lo ti polan tam pia vani tin chut yang private jet changkang lutuk mi hausa na zong po ina an nei phak me ulo thil te engtin nge anei thei bik ti zona te chu adong na sa a koplen chuanin a champa dollar perian ama tan liao liao asiam sakani a mantlom takina leitir in koplen chona soya atom ema wangin a le saklo phalbik lawani ati koplen private jet nei chungchang hi mitam tak thup khel ani chanchu avekhianin vekhachu commercial plane na chuana hanjin kwalvel chu thil tha ani lawa ramhoi tharau swal hlir omna ni tin lo sui to ni heta tharau swal ramhoi hlir omna tia soimai hi commercial plane na chuang passengers ti hau a soina ani anti mitam takril ru atina hlia ramhoi tharau swal hlir tia i soite hi I ministry atana poisa donate tura iti te poisa donate chin te hau mishing ti anya sin ti in mitam takin kenet koplen chungchanga an ngai dan te an lungoi lau zia te an tlang au puani chumi chungchang po chu reporter swanin zo chik atum na sahli a masi kenet swanin mi pui ka soina ni lova bible thilani ti zongin a in soifia tin reporter chuanin a lifestyle changkang takle private jet man to tak chungchang vel po chu zo chik zela tuma masi kenet swanin ilo boy vena tur omlave ti ina changri mai ni reporters le kenet koplen in biak na hi han envelope phot mai te u Getting back to the comment, you said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but Isn't it the business of your donors? listen, I paid. You kind of caught me off guard here, okay? Certainly. Well, if you like... ole khang ti kha mitam tikin kenet koplen hi pathian rongbol tu maksak le akhosak dan te a lifestyle te hi a pathian thulo ti an soi phone na chantam tak zinga mi nan soi war em pathum ti an ni a tin ama shimshim hi amel shimshim po hirap tu anga viau ani ome amel lan dan lampang kha zo da chata ila kha kha chu amutu mi ta zir nyang chu ama top hi a pastor tholo ti hi antam em a Setana Tirhkoh jingne beram vun sin tia soitur khop ani inin shaim pastor lar takani boxi a rongbol tu der hausak na tu me poite thlak su khlek ni tu ni inin shefe nge nia hetia thushil tu te lo soi chiata lo dem vak pak ringot mai hi pathian poi soina ani pal theizo ka a christian zia lo da izokin ti ring to der rongbol tu der po zulo ni tak tak te ring se la Setana Tirhkoh tia soya jingne beram vun sin ti han Khawvela achiat na lai phet mu saka zon sak tum hi adik pikin in sha nge ni a mider lem chang hau hi chu puan chwa mi azok tur in ti ingai dan te comment section la mai lo tar lang video nia ole here tu te khati zong khatun chumata na Khawvel ang zong po pastor lar mai ma se mi in an ring thlot si lo Setana Tirhkoh tian soi hial pastor Kenneth koplen chungchang ka soi thei chuani a in mudan le ngai dan te comment section la mai lo tarang ve don nya